Mwendo museisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kiokoni cha wakatatu wa matuku 11 mwezi wa nyanya mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwendi udhocha na moko eli dhini wa kilungu cha umundi cha amuka valatu kuambia na Mauvoo tulikendini wa madhango na itina tuiminia na unenania wa imwe kwa imwe vala umundi mweni witu ni wakili Joel cha dhambaloka na ulawi na mea makweti kivila cha ugavana ndeni wa kaunti ya Masaku isuni kuma mwendoni wa saa ili nginya mwendoni wa saa itatu indi oyu kwa ndatika miongo itatu tuambao kwa atiani ndeni wa Vilingi wa Mauvoo ni tawa Erastus Kithuku wa Nzomotu na enanie kuisela ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano ni namba yotumani mukuvi na indi ndini wa mitandao Mauvoo ama kwate imwe kwa imwe kuisela Facebook ni Mutongo TV na indi kuisela YouTube Mutongo TV official Twitter tuate @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na tuyambia ni kana President Uhuru Kenyatta ku iyo no twaisi kikalo na atongo imasi ama kivathukanyo kunena nisia maundu kauta meokonia ndi ya Kenya umbano una ula utwaiwe vomani ya President kuya Mombasa ufikiwe ni Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Mutongoi wa ANC Musalia Mudavadi, Munyanya wa Ford Kenya Moses Wetangula, Gideon Moi wa KANU na governor wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya. Katiwa maundu alandongoi i sinanenisi ni undu wa COVID-19 wetete ukunova Kenya na undu ukwati wande utonya kwa ilua vata wa umwe ngwatanio na Mauvoo wande. Joseph Ketheka na ilivote. Kwi umundi President Uhuru Kenyatta ni wako manandongo ikauta evo Mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga, Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka, Moses Wetangula wa Ford Kenya, Musalia Mudavadi wa ANC, Gideon Moi wa KANU, na governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Huni kwa nyakana President Uhuru Kenyatta wende na ukwate ni atongoi amane na wasia umwe mbewa usakwani munene ukite. Itino atongoi ako ni kuanika kuifo kuthela kwa ngwata ni chama cha NASA na ila atongoi amana atua valayuma na ofisi ngwata ni ingi ya One Kenya Alliance ila ina chama cha ANC, Wiper, Ford Kenya na KANU. We'll begin the process of getting out of NASA because that coalition is coming to an end. So the answer is yes, it is our history. The second question, as you have seen from the statement, we are going to invite like-minded leaders, and there are going to be many, and many have expressed their interest. So treat this as the forefront team. We're going to have a bigger team going forward. Let me make it very clear that these parties under the Political Parties Act are run through organs, and the organs of the parties must meet. And this Friday we're going to call parties and their organs to start those discussions so that we make it formal. We don't want to speak on behalf of the various members who are not here. And as you can see, we are only representation of a few of our colleagues. Wakati ule nilikuwa nikisema NASA hawa, lakini siku hizi inaonekana NASA ile naswa. Leo asia NASA hawa. Amo mezonazo tara ile naweza kusema ndia tu. Kalonzo na akene weyumileti na kwikuna kidhoya yasia ndesa onavanini kukwata mba umondo ungi usakwanini ukite. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time a presidential candidate, all right, without a measure of reciprocity. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Bado naanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Kwi iyo ndongo iya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nunambili maofisi make makwiyumba ni siya kampeni siya kuite kivila kicha usumbiko ya Karen Musini wa Ilovi. I want to assure you that fixing our economic meltdown is doable and is achievable. While doing this, what I hear Kenyans to be saying is that they want a government that protects them from harm, not one that hurts them. We cannot elect leaders who seek to exploit our fears for their own political survival.
na kuki umundi kwa navolwa ula watu mwa nyumbani siya kunyaicha mauvoku mavomane ya serikali ni kana President Uhuru Kenyatta akoma na ndongo ikunena nisi maundu moko ni wawa ikuwa ya corona ukwati wandi ino ula uwende na ukunika vanene uhamona maundu moko nye na mugo wandi ino tuelekele usakwani munene ukite. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nitawa Joseph Kiteka. Ni umbano ula withiwe wete makulio maingi na ingi makulia ni chao kiende na kuwa ikoni tuandete vau nyuvanini munene wa ngili ili na miongo ili na ili nende Mauvoo amweme wetakana President Uhuru Kenyatta ni withiwe ayukulia ndongo isu ikuatane sionde kusevya chama kimwe kila matonya kwetia kivila cha usumbe na cha mwaka nusu tuendete na tukwete tatuone undu maundu makwithiwa maithi twetia na isu ni kana gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana ni wasia kana chama cha Wiper ni kiumukia na nicho kitumi kana kiumuya aye kikwetia kivila cha usumbi na kumweta ndeni wanza maya kwa ile mituo ya chama kio na huyo voni kana ndongo ikautasia chama cha Wiper nisi ya kulia magavana atatu maukamba mamukwate ba mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka kukitia kivila cha usumbe mwakani usu twendete maiweta kana ena utwika wakuya na kutongwe siandi ino mwandiki tu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga na ilivote matuku maende na uthela muthenya wosa kwani na wona una thengeya indi ngengeleta namba ukaya ya londi wa muthia wa itu cia siasa ilembeta ya ukambane oyi na ndongo itatu ila sina meama kuosa kivila kinini State House gavana Kibwana wa Makueni mutwa wa Masaku na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka onthe kumelembeta ne ya ukambane mena meama kwicha usumbi gavana Kibwana ni wambishi uva Vilingi wa vasa na indi ndeni wa kwicha kivila kiki nini Kibwana ya siata uneni wake waka namba ino yekwisa kuka vamwe na kuthivomuo na ulame omove ya ndhou cia kulukanya na alame kwite kivila kiki nini uni wo wasia wake na ula kuonanya ndende ya kukwata mbau mundu ula unovitukithwa ni mbai kwite kivila kiki nini cha usumbi mbai yone thiele kwiva kindu kimwe na mbai isu igeza kwasia twenda ngania aende mbele Masia ni Kivutha niende mbele. Masia ni Mutua aende mbele. Masia ni Kalonzo aende mbele. Yuko huu, yuko wakana ithi amwe tweke kwitia ni tukwa nangia mundu ungi. Isuti point nundu ekatwa mbothio Kenya we. Twendo Kamba, twendo Kenya, no tela marathon ila ya Kipchoge. Mundu akano yonziani ungiata bigite Kiambu. Thini waomba no wi mwana wa chama cha Wiper musini wa Ilovi Karen umbano na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo wa Musyoka yithi withivingwa ofisi na ula wisikania ta command center ndongo isikivathukanyo F center wa Kitui Enoch Kiyo wa Wambua ula wa mwene kivila wa KMTC Philip Kaloki na ma MCA kauta chama cha Wiper mayenda magavana maukamba na alame kwenda kwite kivila kicha usumbi kwekana ne tambia yeu na kumukwata mbau Kalonzo Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wose tambia kwite usumbi wa Kenya na Stephen Kalonzo wa Musyoka need support ya andu onthe twambite kwa kenza musi ukambani kwa onthe atongo imonde mokambani twambite na governors Charity Wangilo governor Mutua governor Kibwana mondheyu Masyoke kusupport Kalonzo kwitekela kyo sumbi na hivyo lizingi makwenda isu tukamandana nasyo na ne wanena aya asia no kwithia aende na kwikia andu onthe pamwe mbaisio ndesio ke pamwe na weza kwethia campaign kake ayambia ni wanena na tongwe aingi ni kana moke pakube nake ni kana weza kwethia twekobika mwako wethela na tuyambia mwako siungi weza kwethia tongwe aingi ni mamwelewa party leader witu ula ni wendongo ya kamba ni watu onia nzia ila twailete kuatia usakwanini ula ukite na twamunenga mwana kumanda o andu atongo yangi alama tono kwatiania nake kusovya serikali kindu kila uneni wake bwana ukumelia Wiper eneo mukia higo wono mundu atiwaile kwitia no kukiwa anengi Makueni nevo kitho cha siasa ile ciumangala na ndu mama kwoni meka muno wa wi na wa siasa iyo namo ma MCA na ateti kuma va Makueni mayenda ngwatanio ilembetani ya ukamba na kukwata mbau umwe ulo kwitha ndathingithia kingu cha kukitia usumbi kumelembetani ye lakini nzoka nondo yizeka nasiye kawo kazoka kamwe kalalamu kangi kitumo kangi Makueni ine nzoka ikaliwa kwa lelo wa uya makindo paingalezi labo
Gavana ndio kule with due respect. Oteo sono kama mundu yoyote. Tuiteta mutumia wa Makueni. Na yambe lilibabe senator, ambunge ame amanzo, ambunge ame akibaso. Hivi onde, pamoja na speaker, na ambunge assembly ya kwitonga we speaker. Tika leni tandoma Makueni tinene. Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo reporter Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuwa maondoni ma uteti ni kana munini wa President Dr. William Ruto ni wakulia ateti alame osindana nake maumano na metuo ya kuthoesya akenya vuya aimenda methwe na agenda kwa enendi ainena kabinda kala ekomaniti na ndongo ikauta kuma kauntini ya Kitui na lembeta ya Ukamba musi kwake Karen. Ruto ni wenda ndongo ila ikukunia maleve muvango wa trickle down economy sielese enendi undu muvango osu ovindwa mathayo ma akenya ndongo ila sivikite charene kiuni muyumbe wa Kitui umeloni wa Sua Nimrod Mbai ona wa imunini wa governor kauntini Lovi Jonathan Mweke ma MCA 15 kuma kauntini ya Kitui katikati wa atongoi angi aingi Evo Johnson Mothama. Engineer, how are you? Sisi kama jamii ya Kitui, hata kama tumeregister, hata kama MCA wamekuja, hata kama Nimrod yako hapa, tunauziwa uoga ya kwamba, na kuna watu kutoka jana kwa social media, hao watu mmeenda huko sasa kiti sao. Hello. Ati kwa sababu mumeenda huko kiti fanya nini? Hapa kuna 15 MCAs wamepigiwa kura na wananchi. Na yule mtu amepigiwa kura na chama ya Wiper ni mmoja peke yake. Na saa hii amevaa kofia ya UDA. Kwa hivyo hawa ni viongozi maasla, hawelewi mambo ya chama. Mimi nilienda na chama ya Jubilee na nikachaguliwa. So mambo ya vitisho ya chama kuhusu uoga ya kwamba Kitui hautapata kiti ukiongea mambo ya Ruto, jamani tafuteni kitu kingine ya kuuzia sisi viongozi wa Kitui ambao tuko Hustler Nation. Kuna ukiangalia kama wale viongozi wako juu wenyewe waliongea na watu wakawakubali. Iko makosa gani Nimrod nikiongea na watu wanikubali? Iko makosa gani Mweke akiongea na watu wamkubali? Kwa hivyo ni competition. Na mambo ya vitisho, wakati tunafanya competition tuache vitisho. Kwa sababu ile kitu inatafutwa huko kwa hoka na wale wanasema wanatafuta wasaidie Wakamba, ndio Nimrod anatafuta hapa kwa Hustler nisaidie Wakamba. Na siwezi ongopa nikisema hivyo. Whatever Kalonzo is looking for, whatever Wiper is looking for in Oka is what Nimrod is looking for and is what Mweke is looking for in UDA. And that is going to State House to serve our people. Kila mwanaume na mama wakuje kwa wananchi wa Kenya na agenda, wawache vitisho na wakuje na track record. Wasituletee wimbo tu ati Tibim, Tialala, Nasa huyu. Hapana, come with your track record, my friend. Ama namna gani? Na ndio mnaona iko shida kubwa hii Kenya ni kwamba kuna watu walituzoea vibaya. Hawajawahi kuuza sera yoyote. Kazi yao ni slogan. Yote yawezekana bila Moi. Ikapitia hapo ikakuja unmovable. Ikatoka hapo ikakuja Tibim. Ikakuja hapo ikakuja Tialala. Ikatoka hapo ikakuja Nasa hawa. Na wamekuwa wakipigiwa kura kwa hiyo maneno. Saa hii tumewaambia hapana, leteni sera. Wacha tuongee uchumi. Sasa wamechanganyikiwa. Bana, no. You have shortchanged the people of Kenya for far too long, my friends. Yes. Now you have no choice. You have no option. You cannot get it through fluke anymore or sloganeering. Tibim will not help you. You have to come to the people of Kenya with an agenda. Tell us. We are saying the Hustler Nation is leading the economic revolution starting from the bottom. Asuni Mauvoo ma uteti na ateti.
Ngusanisyo cia uthukumi wa matatu ni kusiiwe musini wa Tala kati wa sako cia ukui cia makata kamuna naekana itina wa sako ya naekana kunewa mwanya wa kukuania kiwanzani cha ukui cha Tala kwa silingi ya imwe kuma Tala kuthi musini wa Ilovi. Athukumi ma kam sako na makata sako measia ngwatanio isu ya naekana yenda kana yenda manangia wia ona uyo vo ni kana amwe ma enendi nimethitwe maika ya muno kuiva mbesa mbingi kuthi Ilovi na itambia ye yosiwe measia ni utanu ko boni mutesia nukusi ngusanisyo isu na atumbanisia livoti ino. Woni ho maundu meili musini wa Tala mwekaniso muvyo wa moko na ndeto kati wa thukumi makundi matatu kivathukanyo itina wa kundi ya ukuania matatu siana kana kulika kiwanza niki na kwambesi ukuana kwa madhoa manini. Shida wataki tubebe route ya Tala na TLB tuko na kwote. Tunashangaa shida inatoka wapi? Tunasikia ni chairman wa makata ana organize hii mambo yote. So sisi tunaomba serikali iweze kutusaidia tubebe hapa vijana wetu waweze kupata kazi. Na tunaomba vijana watakuwa wazuri, hakutakuwa na wizi, na hakutakuwa na walevi na kuna vita. Kau wendeno kusiwa kati wa thukumi ya mangali, tuinana na mangali siana kana mesamethito maithenyo methenya kauta, na itina wakithito cha kunena na mama makundia angi namo nemaemia na kunena na andiki mama ovo. Kwa sako zingine hawataki tubebe, tumeambia Kanjo sisi hatuna shida hata tukionyeshwa stage ya county hata tupewe pande ya nyuma kabisa. Sisi tuko sawa. Na competition ni kitu mzuri sana. Wewe inaongezea economy ya area. Na watu wengi upata kazi. So sijui kwa nini makata na kamsako wanatusumbua. Ona uwe vuka uendeno kusiwa amama enende ni maona nyautanu ona kwasia itambia yini tonya kwithwa imetetha nja kwithwa maiva mbesa mbingi kuma musini wa Tala kuthi Ilovi na misini lengi. Tunaenda Ilovi na silingi manata tuna 50 lakini yutu thina yana na nimekionesa ngale singi vangwe na sionge langwe thela tukenda na yana tukasioka na yana asako situ indhuku especially makaiwa na nama ko bora we otho kumwe maondo menda mesawa Onge thukumiani mesakana itambia yokulika musini wa Tala na kwambesi okui ninze ya kuola unyivu wa mawe ya kwe muika mati ite mea yondela ya lanitwe ya okui ni silikali vateki menaka na kwethwa na udhu na makundi ya langi. Kana ni kama rehabilitation center, tunataka vijana waache pombe, waajiriwe, na kijana yote ule ako na barua analeta kwa ofisi anaekana, nafasi kipatikana anaandikwa kazi. Kwa ufupi si hatujakuja vita, tumefuata protocol zote za serikali, lakini kaunti ya Matungulu inatusumbua. Ngalisia makundi ya langi na ilesi onekasi ambako ngamia ukui kwa masaa kauta yu athukumi masi omena vinda yomu kwa mua kuthayanja mathoa kumana na itambia yila yoswa kwi umundi. Tuwebaswa maanana tu. Wiyo kwa tuka tuwebaswa maanana na atano na etha itu kwa to ongalingi mpingi ukeza ya mundu kuma bae uthitala nuko basilingi yana nundu wananji tu kuhumezwa etha mundu nukuma Ilovi euthi na kulo akaiba maana atatu na kuma ba Tala uthi Ilovi ka kilometers ndio muone vile tunaumizwa. Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Tala va Matungulu nyenita wa boni mutesia. Tuwa Mauvoo meokonia ngusanisyo ni kana ngusanisyo na osiende ukusi wakati wa president wa nzama ya mawakili LSK Nelson Avi na ofisa munene wa nzama esu masi wambua kumana na nu ula waile uvika maofisini manene ma LSK mithenya mivuthu itina wa nzama esu kuendekethia athukubi mathukumie kuma mesini kuyanana na mwandu wambua ni kana venguthu ya nzangili ila si kombwetwe na kuvika maofisini ma nzama esu saa 11 cia kiokoni kwi iyo kuvindua pasi cia miomo undu ula waleanwa na uo ni Havi mwaka nuvikie vo na atumbadisia livoti ino. Uthukumi chamani cha mawakili cha LSK umuthi wa valana vyo itino angaliko ili ibwe ile tongowe ni President Nelson Avi na ingi ila yukukwata mbau ofisa munene Masekalondu Wambua kukomani ya miakoni minene ya chama kii na kuambisa ngusanisyo sia nu ula ile ni kuidhua aithukumia maofisini manene undula watu iwe methoni ma maofisa ma volisi.
kwianana na ovisa munene Mauvoo anikana onetino nza manene ya chama ki kuvitukithia wiwano wa maovisa onthe kuthukumia kuma misii andu ana ala meitumitwe ni President Harvey mavikie maofisini ya mwendo wa kioko mena mivango yo ya kimbithia kuvunza miomo ya ngeizi nene na ya maofisi ma chama ki no kana kutwaisya maundu mana makumuuna President Harvey eweka kwianana na Mauvoo ala tutaviwa ni ofisa umwe angaliko ya Harvey ula utanenda kuwetwa nimo matwaisye ivango yi na mavindu yevulisya maofisi onthe indikila kivikie kulea kwiania ni kuvindua mitambo ya mikumukanilie na internet no kana kukwata nzeve ya utongo hivyo chamani ki itino akwithwa vatei na mwaki wa stima miakoni miomo ni bunzangiwe na tuhisi kana besindu sio siwe kana baisindu sinesa koswa lakini miomo ni bunzangiwe na tu understand we andu bado mebingie baundhini na makulia weo nao mambiye kana maetiwe ni President of the Law Society of Kenya Mr. Nelson Ndaihavi na makulia malile ukamuthenaniki nondo andu moka muthena kwe andu meuka utukuniki na maibunzia miomo na nimesene saka na kuistima na kuina power nondo stima na power si vitwe kwa huyu kwe a very great risk ya security ba wiyo kwianana na Mauvoo mathina chamani ki mevitwe ni atongoi amwe kulia kunenga mausala ngendaya kwa kutumia uthukumi wa kithoi na ni undulo alea kumandhiwa usungi wa kutwa ni vatonde ko kaendea kwa ivinda yasa Harvey na kiavitetea ni wawetekana mathinala mekumbilite LSK maumanitwe ni silikali kwithwa vitikilila uthukumi wake ni obisini na mkusanyo waambiye last year bandu October November na ila waetie Nelson Harvey waetie charges ya numo obisini na respond na nekala hearing cancel kenda out of 13 maana sio keweani baiko na kindu nekite kithuku lakini Harvey alea kwithukisya chu abanga nundu na niwe ukwasya undu ukwasya na sheria ya Law Society of Kenya ya sasa kana decision sia council simeke awani majority kwa decision ya council mami nombia sio kaweani na sio kieweani na sio kaweani ambe yo kunzumbwa kumbingi ya miomo ohiwe kanite yu kumbingi ya momo kwambia kumya ibule na kundonja obisini nacho chatumie ni thikotini ni kana asiwe aeke kunzumbwa na thikotini na nengiwe orders ya asiwa hewa ae konzumbwa lakini aendea nicho kitumine ni file ite application ya contempt nondo nde respect court orders. Under our leadership the Law Society has been very vocal to check on the excesses of the government. It has been on the forefront of ensuring that the human rights record in Kenya is upheld. And more recently, you are aware, we played a big role in ensuring that the BBI bill did not see the light of day through the court process. These, amongst many other grounds, explain why we strongly believe that the government is determined to ensure that we are not able to serve, to ensure that we do not conduct a forensic audit, to saddle us with employees who are spies and agents of the state. It's that simple. Harvey na Mauvoo mevito matekwiwa na hona vanini kuma muthiano wa mwaka muvitu meeli ni manatwanie kotini mwaini muvitu hikwani ni thila Mauvoo ukuweta Harvey haine vango ya kumukuna kavindani ka umbano wa memba manza manene ya LSK yu ni vatoneka nduthi na ngwamba ithe umunthe yu ni vatoneka nduthi na ngwamba ithe sia umunthe ikavika miakoni ya koti thiwangaliko ya ofisa munene Mauvoo yithiwa isoma undu ta ivango ya kulikilila utuyo wa koti delivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va kauntini Lovi yenitoa Benjamin Mwaka. Tuma musini wa ilovito theyo kamba vala wanaitina wa muvea wa kisomo kumya moloto wa kwema kuandikithia na kuambiwa kwa skulu sia imbia sia musingi na sekondari kwa
kwa ivinda ya miaka ili. Mwandiki wa ngwatanio ya kutetea mavata maalimu ya nati uvonge wa Kibwezi na Makindu Bwana Gabriel Kisilu ni mwaumia wito kula kwa serikali kuelezea kana kulelia musivi u aiweta ve amanyiwa malasimika kutambuka kuwasa kumanda kisomo kindu na kila kitonya kuvetangwa kwa kwambiwa kwa maskulu vakuve na amanyiwa a. Ainena etino wa muvingo wa skulu wembe wa sekondari wa Matinga ulawe kisione cha Kibwezi kauntini ya Makueni skulu na ulawa siamani wembe wa miongo na mafom 1 Gabriel Kisilu ni wawe tatamende ya kusukumia kuandikithwa kwa maskulu maimbya owa Matinga uyo monekana manthi wala matambuka kuwasa mathio muwe na muve wa komandika alimu wa TSO yandika alimu maskulu ni a aiweta kieni kiutethesya kukile kisomo na kukile isio kimaendeleo. Tumeona kuna challenges in this school, tumeona hawana walimu, leo nimeona walimu wanne na it means there is a challenge, na tutaongea na the ministry tuone vile tunaweza kuregister hii shule so that we can get TSC teachers to support. Hii shule mmefanya vizuri kwanza kwa sababu ile resources ingeenda mbali outside our sub county, our county, hiyo resources imerudi hapa kwa Matinga kwenu. Kavinda nikauno wakulia nene mama skulu kukwata ambao maskulu alame kwa mbesya nikana kuikiria maneno makwata kisomo cha ilu tamaniwa alange. Tunaomba the head teacher mobilize the wale wanafunzi ambao wamesomea hapa ambao wako mbali. They can also sometimes give a free service especially during weekend and also on device. We also ask for mobilization of the books, textbooks at this time, and especially the neighboring secondary schools. You can even benchmark at those schools so that your kids can be uplifted. Ula ukwatie tamuneno wa skulu kwa mbesi wa sekondari wa Matinga kwa Kavinda Joseph Mathuko nake ni wenda ene ya ndao ndema kisomo kwithe wana mwikio na maskulu lame kwa mbesya aiweta mavinda maingi maskulu ani wa maandikithasia mausongio maseo. Tume team up na leo tumeona shule imefunguliwa. Leo tunashukuru na tunatarajia kwamba shule imeanza, na baada ya miaka 4 tukatwasiana university sina grade sio nuni tuwasiana zio na kana kambe maximum kana 329. Kwa hivyo tuko na good students who are capable of doing good. MCA wa ward ya Kikumbulio ya Etheojes Kalunda ine na Kavinani kau ne waweta kona mathiwa maina ma kwa kutambuka miendo measama imantha kisomo ni chicho thothe ya kwambisho kwa skulu waimbe kisione ki ayenda si gukumbatia ile skulu ta isio ni siandoani. Matinga catchment yesu yethitwa inene muno no kithwa ciana cienda skulu kundu kwa kilomita 8 ingi 10 ingi 15 basi hata kuthime kuyo ni kilomita 10 na kendo the same kuthika lungu kuthi ndongone kuthi changinwa kuthi chomani na kula kuonge kutone nucio uthe ciana citu ila cia day school sio no muno kuthi skulu cie kwasa na kisomo no the same. Amwe matongo ima ukamba mayenda umana wa serikali cia mitioko ulova niwe kwithe wanthini wa ungua siumu ile cio kita kuthamiswa maitataka no kwathathia kunaika kwa wa COVID-19. MCA one wenda tongo ama ike kunenga governor wa county Professor Kivutha Kibwana ivinda yumo aiweta tiwovani ya mbombano ii. A decision ya kumana no loka make sure niyo kama kuene tia Professor Kivutha Kibwana governor makuene weka no wa Council of Governors, Ministry ya Devolution na pia Presidency ya Kenya kumaanisha kana mumwene makweka research ila ya ilete kumanika kana andu makakwatwo ni corona mbingi kana andu makesu ya na corona na makekwa vaccination sianite TB kama the North West Devolution Conference whether ape undu itona kuchenjwa na whether ndi chenjwa ithinto thio nengane respect kwa decision ila sio thikwikwa. Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Na muthia tuminukililie kuya kiswani vala ikundi ya kutetea haki cia enendi ya Haki Africa ni umani yake uko cha enendi Malikoni kauntini ya Mombasa kuvithukiwa ni nguthu ya mwika vakuvi miongo ina na alama nayo vete na mio mye ya kauna kumomisya ofisa munene wa kuthinikia mbanga cia mituki ikundini Mathias Shipeta ni kana wa mienda serikali ikeukunikili wake ko kiu cha nyamu na kumosia matambia maima mia ala meukwatikana na mavitio Angelina Mose na ilivote. Andu atatu katiwa ala kenda manavikie kuumwi wanakutemangwa ni nguthi ya imwana miongo ina sub-county ya Likoni. Muthenyani wa kiumwani maende na kuitia mayumi sisi vitali ni munene wa Kiswani kana Coast General Hospital. Atatu ani maeleseta mana avithukiwe Kavinda ni kala mana atwaise mawia mo vala
mawe tatamana avikie kuveno mbesa na simusio. Miata sijaelewa mpaka saa hii. Yani walinivamia tu ghafla yani. Kwenye kona ndo wakaanza kutayari kunikata mapanga. Wachukua simu na pesa na viatu. Kwa mkono ndo akapiga hapo na panga. Sasa ndo ile aliponipiga mimi nikapata nafasi nikakimbia. Hao vijana walikuwa kama 40, maana walikuwa vijana wengi sana. Kikundi kia kutetea haki cia mwene ndiki haki Afrika ni muumani yake iko kiu vala kienda serikali ivikie kudikirila katini kana siko cia muthemba usu ivikie kuolekanduani. Mathias Chipeta ni avisa wa kukitana maundu ma metuke kikundi niki kia haki Afrika. Kwanza we want to condemn in the strongest terms possible this attack ambayo imefanyika kwa ndugu zetu. We want to call for action. Kama shirika la Haki Afrika tunaomba ya kwamba wale wote ambao wamehusika waweze kuwa arrested. We know kwamba ilikuwa ni vijana zaidi ya 40. We want to see action by the police. Niwa watakana nguthu isu ya imwana taina vikie kumavithukia na kumaumisia andu kenda kwa kumatemanga na ivanga. So we are seeing a trend in the number of youth gangs ambazo zimeingia zinaanza kuterrorize wananchi, na ukiona hawa wamekuwa attacked, they were innocent Kenyans. Walikuwa wanaenda dukani katika shughuli zao za kimaisha na wakakutana na genge la watu ambao walikuwa wanakaa kambe ni masapota wa mpira, lakini in real sense hawakuwa masapota wa mpira. Wakatoa mapanga na kuweza kuwataka ndugu zetu. Kuyanana na OCPD walikoni Joseph Karanja ni maende na kutoa isia ukunekeli wake iko kiuvala andodhanza tukatiwa asukenda meke iwambeni. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Vauni vanavika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni na indi ndukathiva sanondo ngwathie kana kilungu kicha amuka kinangava itatu ukava wa mbene wa Mauvoo ni wathela na yutulikite ukava wa keli wa mathanguni ni mwamba na ke Elena Mwende wa Mutinda tusisikila ki ndeni wa mathangu maitu ndukathiva ni ziokethete. Inu ni Mutongoi TV. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andoni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuovwa nundwa kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungu necha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 cia weo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Wemi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge naona gusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo. Utonda kwitha imonda flat muno, ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio.
itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kung'ithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunywa muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twavika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika yini via ya Nzambani ilaye kilomita nyanya kuma taoni wa Kitui nziani ya kuma Kitui kuthi mutitu sokoni wa Nzambani ivia ye ingethanisie na sukulu wa imwana wa Nzambani secondary ivia ye yina wasa wa mita ya na imwe miongo nyanya na itatu niyetai atali yengi kuma ngaliko sionthe sianthi ni akiwe ngasi ya chuma ila itethe yasia ala moka kuyona kulisa yulu wayo There are no quick fixes to our current economic dilemma, no instant coffee solutions. However, I want to assure you that fixing our economic meltdown is doable and is achievable. While doing this, what I hear Kenyans to be saying is that they want a government that protects them from harm, not one that hurts them. musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Si unaangalia nyuma niko pa Urpak.
Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa tasikiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongoi TV. Mwendo musesia wa Mutongoi TV kethani ndo atonyela mitambo nini na ukethia na udhocha nthini wa kilungu kimwanya mathanguni tumanye kila kinthini wa mathangu maitu manene vanthi itu ya Kenya nito Erastus Kithukua Nzomo na moko ni makwa nina ithangu ya The Standard na ndiwe kanthini wa studio ninake Lena Mwende wa Mutinda ni kwatia musesia wa mukanisa na muthenyani wa umuthi ngwete ithangu ya The Daily Nation na ndisi cia uthiuni wa ithangu yitu kuona be visa wa president wa nthi itu be Kalonzo Musyoka be Musalia Mudavadi be Gideon Moi na be Mudavadi na indi nitukuona nitusikana muthenyani wa iyo nimethiwe mena umbano kwa vamo ulama nethiwe mumbanite kaunti ya Mombasa kana Kisuani na indi ningwithangu nengelelia kila manethiwe maiweta okwoliku na Mauvoo asu ni thanguni ya kana ongi tuisisia uthiuni wa ithangu yetu kithia Mauvoo mekwa cia kana kwa thukumi masilikali alame kuemwa kana alame ulea kutonywa nzanzo ya COVID nimekwithwa my face repercussions na indi Mauvoo asu ningwithangu nengelelia mo ithangu ni ye 10 na ye 11 oingi uthiuni wa ithangu yitu kuona etunengetwe Mauvoo ma ela family manethiwe mayikala ukangani kwa mithenya miongweli na ile meba uba nekindu maya na indi Mauvoo asu ningwithangu nengelelia mo koliku me ithanguni ya katatu ya The Daily Nation na tuesisia uthiuni wa ithangu ya The Standard umuthi wa katatu wa matuku 11 mwezi wa nyanya Mauvoo manetu wito notasu manetu wito nthini wa ithangu ya Daily Nation inside Uhuru's bid to unite Raila and Oka leaders ni kana kwi iyo president Uhuru Kenyatta ni withiwe atwaisye kikalo na atongoi masi ya makivathukanyo mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga wa ANC Musalia Mudavadi mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka Ford Kenya Moses Wetangula munyanya wa KANU Gideon Moi na munini wa mutongoi wa chama cha ODM na ula oinge ni governor wa county ya Kakamega Wycliffe Oparanya. Mauvoo asu ni ngonengelelemo kana maandikitwe thanguni ino ya The Standard page 6 na ni yulu wa kwivanga unyuvanini usu tuendete na tuisia Mauvoo angi manenge tuwito ni Mauvoo miokonya munini wa President William Ruto vala vaandikitwe Ruto harassing my allies will end very soon. Munini wa president waisia kana kuthinwa kwake ovamo na atei make niko kwithwa kwithala mituki. Mauvoo asu nituma kwata ithanguni ya 10 The Standard. Mauvoo angi manenge tuwito o ithanguni isu ya 10 The Standard ni kana refund extra fees school head told kana alimu anene na ala kana manyuala manevie mbesa mbingange ni yumo vya wa kisomo no kwenda alimu anene mavike na kutungia asei mbesa isu sine yulu kana mbesa ile ineviwe mbingi maskulu ni ma secondary ma serikali. Mauvoo angi manenge to wito ni kana you betrayed me says Odinga as he kicks out Kingi. Mtongo wa chama cha ODM Raila Odinga ni waise kana governor wa county ya Kilifi Amason Kingi ni withiwe aimuvonyania na avikana kumuvetanga tawe mwene kivila wa chama cha ODM ndini wa county ya Kilifi ningu utavyolone ingiwe mwanyosu na Mauvoo asu maandikitwe ithanguni ya thanthatu ya The Standard. Tuisisia ithanguni ya katatu ya The Daily Nation nutukwithia Mauvoo asu ni na utabia ma comrades 22 days of war at the sea kana andu asu manethiwe mayikala mithenya miongweli na ili ukangani na indi maumite Zuzwani Island maendete Mayote Island in Comoros na indi methi wa meme kueleza kana ni manethiwe mayelesya kana isiwa ila mainayo ni yethiwe kuoka kiseve na ya
create kana ya develop mechanical each na wethi ya maitonya kuendea na indi ya nangi kana wethi ya yukisebe chuni cha kwa toma kwa kema twaite na cha maite ndini wasigu kana ngandiko ya Kenya na indi balama nethiwe maisunguka kana maithio kaba ukangani kwa mithina miongo ili na ili mai andu 15 na andu nyanya nimethiwe matiwa ni thayo na indi nimoweta kana Mei 15 maima family mwe kana maima musiumwe bala mekwatasia kana liula maekite makuite menaguo niliwa utona kuma sustain kana kumaithia kwa mithenya ile ni kana mabike island isu maendete na indi ila makwatiwe ni thino su kana ila kisebe chama kunie chama twaute nimethiwe maiya liula mainaguo wathela na matiwa yu liula makuite matiwa be kati wandu ala makuite bai mundu mukamu itona ina siana ile na indi la methi ye unimasia direction kana undu mendete tuo yu methi to maendete kisebe ni chama twa undungi ni methiwe maiya li usu ethi ya mundu mukosu muito niwe me unenge lakini mamo nengo na kuni mamo nenge li unu nethi wa yosa kutiwa ni thayu wake na siana siake ile na metho matiwa ni thayu na indi ni manende ye na kuelesia kana ni maende andu asu matiwa ni thayu maina mo lakini methi ya maende ya na umakua isiwa yo ni thiende kwithwa yina uito na nili kwithwa isingi kana ni kwithwa ilika ukangani na indi methwa o mundu akwa kati wala mama kwite maimwicha kana maimwicha ukangani o akwa maimwicha ukangani makamokotia la monza na indi ni maethiwe monekani ati mama kuyu mange Watambeach ila yi Mombasa methiwe Malindi min Cliff methiwe moneka kana monekana ati mama ko ni mama mosie na mathi la malikile mabikie siwani umethi ame unconscious kana mate yukilia na imethiwe maimanengeli una mama nengali mama twa hospitalini na mama twa hospitalini umwe woni wo nethiwe akwata nafuka na ethe na bina na indi ende yana kuelesia kila chethiwe cha makwata na indi nimekuita andu mango nimethiwe maita nimethiwe maita andu mango ndauni kana withie ni mama tethesia na ngua na indi na liuni kana withie ni matona kwithiwa mena binya ingi na indi mwa suko likuni thanguni ya katatu ya the Daily Nation we methenyezo ni mingi weke woni na manaisa ni manethiwe pe bandu ninolo manethiwe mayelesia kana manaisa makuyu matema uwe na mainywa kiuchokanga na wizi kiuchokanga kindo akicha munyu muthei na leo nwese yu vayo ndunge mane kanondo meke woni faile u faicha umethenyezo miongo na ile we methenyezo lakini ngaino nethiwe pamwe namo methwa amabiki yakwoswa na maoko wana indi mwa suko likuni thanguni ya katatu ve mulena no mine methenye leo tayawe mulenyomo twende na mathanguni vala twithi thangu ya katatu ya The Standard ni kana Embu brothers killed on first day of new business ni kwa lena no likana Mauvoo ma ala umele masianiwe ili mwana ile sianiwe kuma kuya kianja koma Embu ila manatu ni thayo kwanza ite kueleka volisi mayasia mana makwatie maitula mio ya curfew namo asweli mayecha kumelo lini ya volisi na matu ni thayo indi ithanguli no levandikitwe undu eyewitness alama na kuosie ikiko undu panethiwe vaili oko kuveni kana mundu ni atutia yu Benson Njiru wa kwa miaka 22 na Emmanuel Mutura wa miaka 19 ni vethiwe vawetekana kana aumiano eli manetiwe kana manatiwe ni thayo muthenya ula manambe biasala wo wa pork ti nyama ya ngulwe kota nyama ya ngulwe na wetekana biasala esu ene kitenesa muno muthenya osu ni wo manambe biasala na wiyo menukite masa ma curfew no mana kwa ni avolisi na indi methiwa volisi kwena na eyewitness kana urona kusi volisi methiwa mai kwaras mai mathenia nginya matiwani thayo na indi volisi manengane Mauvoo angi masiano manekio yecha kuma ngaleni ya volisi na indi na mwandu ala manakose measia nondo manakwatitwa andu ingi na indi ano ele manethiwa matiwani thayo moko ni mavolisi kwena na asu na mwendo musecha vane mandikite Mauvoo kwa uliku undu muthenya wo una ile une wachumwa kuma kwacha mwendo wa saa 3 undu aya eli manaendi ndini wa soko vala mekite biasala wo soko sitwa Mbuinjeru Shopping Center ni kilomita 4 kuma musini kwa kianja koma na indi
kuma saa 3 mathi mathukuma nginya va mwendoni o wa saa 2:30 cia wiyo vala nyinya wa una makuni simu na mamuya kana mone mokite musie na biashara wende nesa muno na o maende yangite o mwendoni wa saa 3 na ndatika miongo 5 polisi mavikandini wa kisio kiu chake Jakoma na indi saa 4:16 nyinya wo amakuni ya simu ingi na esaidi ya simu sio kwatikana makuni wa simu ni nyinya mwendoni wa saa 4:16 likana kafyu yambia saa 4 cia utuku na polisi mavika saa 3 miongo 5 batile 10 na indi mwendoni wa saa 5:30 cia utuku asimo momethia ayamekuka no ndusimu sio kwatikana na mati angate maviungwete na mathi ukomayu kiokoni numa na mukie saa 11 kwacha methia ciana cio cienesa uvika na indi tuwa manethi we mosa itambia yako kuna livoti iseseni cia polisi manambio kuna livoti kiseseni cha polisi cha Embu yes kiseseni cha Manyata police station na indi mewa au measu mena kwatikana vo na indi mathi ingi makuna polisi kiseseni cha Runyenjes makuna livoti kiseseni cha polisi cha Runyenjes Embu police station na Itabua police station na indi mewa au measu menaonekana na yu wa keli Tuesday niwo manethi we mathi oingi kiseseni cha Runyenjes na mathi oingi kiseseni cha Manyata kuandikithia livoti kana ile twa statement na indi mwendoni wa saa 4:20 niwo musi usu unatapiwe ni OCS wa kisese cha polisi maandikite ni kisese cha polisi kiva ni kwatini cha Manyata OCS ameakana aume asu ele ni umana yekisikuma ngalini ya polisi makwatwa maitula mio ya curfew ende ni Mauvoo macheva muno kwa musi usu kuyumbanisya mathiko no kwende na indi Mauvoo asu isomea kwa withianu ithangu ni akatatu The Standard twisisia ithangu ni ya nyanya ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo makonetie divisia skulu kana school fees na indi bani tuitwe kana illegal school fees kana ila kana alimu anene mbese ila manethi twe mayosania kuma kula kuya ciai cite fee structure ni kana itona ni twe matumizi masio nimethiwe mainewa onyo na kwiwa kana paikana ona kamwe kailite kuiva mbese isu kana ndebi isu ya ite fee structure ni kana ite indicate kana ite kuonania ikatumika ata skuluni na indi benda baiwetwa kana paikatate kuoneka kana kenda ni fee structure kana ni school kana ni ndebisia skulu ila kata itwe si kuonania kwa ulamu talatala windo au nenga nito wa ndebisia skulu no kakuiwe lakini kenda ni inge makitete kuongelela yulu paikatate kuoneka mwalimu onomwe okukua kana akenukitie musi na kedwa be imama na imano sania si kilwe kana si ongelelo school fees ni ila ya kawaida na siita si akanzoliwa kubitukana na kiu nimekwithwa mayose waitamia inene ya kimio wethiwa wititie ndivi itemo bangoni na indi nimethiwe maiweta kana nikwithiwe kuiwetwa kana kenda no kwenda kwikia ndivi sitemo bangoni wa school fees ni wailite nukandike yes balua umukulia mwanya ni kana withie ni wetia mbesa isu utena kiu ethi wa wititie mbesa isu nuka koma na wani tambia kimia onikana withi asini maeka unyanyaswa ndo methi tumanyanyaswa na indi Mauvoo asuko likuni thangu ni ya nyanya ya The Daily Nation na Mauvoo taasumia kwenye kisomo le na ithangu ya 10 ya The Standard ndambito sioka itina ithangu ya 3 ya The Standard ni kana ministry orders school heads to refund extra fees following outcry asingine maende na kuya mayasa manevi mbesa mbingi otena ondo mbeza seleta kuivo ku serikali yukwizila muvya wa kisomo ni avikana kwenda alimu anene matonge asei mbesa isu ineyo kana extra school fees Mauvoo asuma some ithanguni ya 10 ya The Standard na twisi yoka ithanguni ya 3 ya The Standard ni Mauvoo ala meneto ito ndini wa ithangu no ovamone ithangu ya Daily Nation Uhuru in yet another bid to reunite NASA partners ni kana kwi iyo President Uhuru Kenyatta niwithi watongwesya kikalo vala kivikiwe ni mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga wa Wiper Kalonzo Musyoka wa ANC Musalia Mudavadi munyanya wa Ford Kenya Moses Wetangula
na wakanura ni Gideon Moi ovamwe na Wycliffe Oparanya niwe munini wa mutongoi wa chama cha ODM likana kana chama cha ODM kithia wana atongoi kana anini ma mutongoi munene eli alani deputy party leaders the governor wa county ya Mombasa Hali Hassan Joho na governor wa county ya Kakamega Wycliffe Oparanya kuni methiwe matwaiseke kalovomani ya president kana state house kwa ya Mombasa na kwethi wana maunyungirisyo maingi ni chao kithiwe kiendea kuyana na ngewela yumie state house kwa na spokesperson wa state house kana muneni wa vomani ya president Kanzedena ni kana methiwe maine nani cia maundu ma ndeno itu ya Kenya maundu meo konia corona maundu meo konia umwe wa nthi na maundu meo konia Mauvoo indi kuyana na insiders ni kana kielogene cha umbano ni kuivanga mwaka ni 2022 na kana president Uhuru Kenyatta ni withiwe ayendekethia makwatiani asuonthe makwatiani na kuseuvya kana kukwata mundu umwe mbau uloka ukokichekevela cha usumbe mwaka ni 2020 na kukomana na monini wa president William Ruto wenu utangazi kana aketi kivila kino cha president mwaka ni 2020 na ngaluko engi twase Kalonzo Musyoka kanu kwa sia aketi kivila Musalia Mudavadi na akenu kwa sia aketi kivila twase Raila Odinga onake heondeni wa kinyang'anyiro kiucha kwite kivila ku kindi ni kwenda kuivanga wesaithia ni mo kana na vinya umwe na indi bililikana Kalonzo Musyoka ise wende so kutwika kukwata mundu ngimbau wende tenginya 11 ku on then mekwe kuna githoni makwasa methi 11 na lilikana president Uhuru Kenyatta we ende na kwenda kumakwatanya Mauvoo asu no kwekwata kwa withianu page 6 na 12 page 6 lena nikenda tumine ni Mauvoo angemenenge to wito ni kana ODM acts lands on Kingi as rebeds field the it ni Mauvoo meo konia governor wa county ya Kilifi Amason Kingi valove tangiwe tawe mwene kivila wa chama cha ODM ndeni wa county ya Kilifi na mwanya wake wavikia na kuoswa ni mojumbe wa Ganze Tend Mwambire na indi mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga ayeka Mauvoo ku asu aisie kilelo kinene kana osie tambia sunondo Kingi twatemu ikiku kwa kuthi uvathukanu na mio ya chama na kwenda kuseuvya chama kimwe cha Kiswani kila kitu cost political party na indi nichikitumi methiwe masiende na wikiku kana nukumavunyania na avikia na kuvetangwa Mauvoo asu ni ithanguni ya thanthatu The Standard na indi Mauvoo ato asu makonetie president wa ndeitu kwenda kukwatania imwe cia mailasi ni ngwatanio ni anasa no methia ithanguni ya kana ya the Daily Nation tuisisia ithanguni ye 10 ya the Daily Nation tukwithia Mauvoo mekwasia alarms COVID infection spike in rural areas kana ni tuisi mithenya ina bawitina kumaila twethiwe na sherehe cia madaraka ni kwethiwe Lake region yethwa cases cia COVID cia mbatai kwa yulu muno na indi unit ukuona ni siokie cia ciumangali kwe subala si utalwa kana ukunikili ula wikiwe wonania kana Nyeri county Meru county Nakuru na Kirinyaga ni moyu wakati wa counties ila si affect to muno no wa corona na indi ni tushoka ingi tukatutuka newa au kunikili ungi wiki tobu ukuona nia kana na indi counties isu ni tuisinisio sindo asieme to no wa diabetes kana wa kisukali hypertension na asthma kwa wasiani wemo wa maingi mamo ni tuisikana corona ni tuyutwe kana ukunikili ule kitwe ni wethi to yona nya kana we na underlying condition wa koranu wo akotiwa kwa kukwa nithayo kwinda kwimituke muno nundu ukabinithia immunity yaku kethia ndito na kukitana na Mauvoo na ndi basiwa twasisia asthma ni twisi no wa breathing system kana ni wa respiratory issue na ila ya ukwata na waka ingi wakwatwa ni corona ni twisika ni affect ya Mauvoo kubeba kwa kwethwa kwina bina atwasiengi diabetes owo no wo kana ba ilio una hypertension na ndi ni tuthuthua ni kana withie nitwendeya na kwika kila twailite kwitha tuyika kana mitalatana ila tunengetwe ni silikali na alama ya tonye nzanzo ni mauthuthwa ni kana withie ni matonwa nzanzo na itwendeya na usonga nambe oingi Mauvoo wangi manengetwe wito oithangu ni yuye 11 ni no jab no access to public places kana wa mautonywa vaccine wa mautonywa nzanzo ya uwo wa corona
usu ni mutalatala kana ni muswada wimbungeni ukwenda ubitukithwa no lo nethiwe winenganwe ni mweta kana ni kana withie andu ni mabiki ya kwithwa maitono nzanzwe ni twisi aingi mamo maikwenda utonywa maikumienda pe alame umelea pio pe alame umelea pio na indi ni tukwiwa kana wai moto no nzanzwe kana muswada usu wimbungeni wai moto no nzanzwe ndukenda we na access ya public places kindu kiki kiwani kana withie ni charizisha maundu kana withie economy ni twatunga balanye na nitwambisia kuthukuma undu bailite tutokia na kenda ndu kethwa utonetwe nzanzwe esu kila kingi mewetanikana withwe na certificate ya kuonania kana we negative kana kuonania we mwene ndu ina uwa corona no thimetwe na ndu inayo na indi Mauvoo asuko likumusese no yesi thangu ni 10 na imwe aiswania kana no kujutono nzanzo twiswania yolo akutono nzanzo na kiti cho kinene muno kinene ni kutono nzanzo eno ulo kuungamia no okuiba kutono nzanzo na nimeza siana kingi ni kutono nzanzo ko kitu hiki ni chavina aya kingi ni yolo wa kuthima corona no mbesa dilikana tinsilikana nzanzo no mbesa na dilikana ndo corona nayo yetie mathina mbesa siyiku no twikandu etha tutonye nzanzo esu nduketha withi wandane sisi zito public places you kwikwangelekana kwena umbano wa serikali cia metiwo ko ovaniwa ko twa county ya Makwene mwai matuku 23 nginya 23 na newe Mauvoo mewetekana kethi wandu ketha usanzitwe tutonya kufika umbano ni usu wa devolution conference kana serikali cia metiwo ko loketha kwa county ya Makwene na ndu wengine mende no kula nya hii wotu ko ndanzanzo eno tutonwa kwani ko jabi na ko lazima tutonwe ko ange mayazi ya corona ndiye kuo ngewambingi kule ingi wakwata kuthi uthimwa wathimwa na kwe kulia kwa ni wathimwa certificate isu ya wona nyakana we negative yuka ivinda o immediately wa mina uthimwa kana ni wenda au ketela kilungu na kilungu kine ndete kwetela kwa ndinga kwatwa ni la corona nende musiesia uyisungia makulyo asu no wikwatie thangu ya kuka ende ya kwisiesia Mauvoo tuthi thangu ya 10 Mauvoo ma siasa watondo ni yote no tavia Mauvoo meneto wito Ruto full colon soon it will make no sense to harass allies kana munini wa President William Ruto asia metoki yukite vayethiwa na sense kana vayethiwa na vata wakuthenia ate imaki ovamwe nake kwi muthenyani wa yo Ruto no kwamanie na ndongo ikauta kuma elemetani wakamba muno kaunti ya Kitui na valabe na MCA 15 kuma kaunti ya Kitui inivoni MCA kauta mevo MCA kana MCA umumunyu na chama cha Wiper na MCA Manak nemoni ko Karen na ve MCA ala meta wa independent onamo nemoni nkaleko sia Karen na atongo yange mavikie cha thini kiu ni Evo Johnson muthama mwene kivila wa chama cha UDA kila kiokona na munini wa President William Ruto na indi Jonathan Mweke ola wa munini wa governor wa Mbe kaunti ya Ilovi na ena meama kutekevela cha governor kaunti ya Kitui katikati wa tongoi angi haingi na servisane ngona mundu ya Moses Banda na ulani ni wa kana eta sia kevela cha umbunge ndeni wa kilombunge cha Kitui Central katikati wa tongoi angi haingi kuruto ni waisi kana yivinda ya kuthoesia akenya vuya ni thelete na vikiana kukulia atongoi alano sindana nake methwe na agenda kwa mwenendi indi tikuthoesia enendi via Mauvoo asu yose ithangu ya The Standard na no methia ithanguni ya 10 yes Lena mundu Erastus ni witwa wina Mauvoo angi Mauvoo alangi meva ni page 12 kwa mituki ni kana LSK chief executive and other employees locked out of offices Mauvoo setu kwetemo ikwi muthenyani wa yomandikitwa Mauvoo Benjamin mwaka 10 notumbanisi livoti yesu vala okwo kuvi ni kana ngusani siono siende na kwikinyia muno thini wanza mayama wakili Law Society of Kenya vala CEO kana ofisa munene mwandu Masi Wambua kutola muti president wa LSK ulani Nelson Havi kwa sekana no kumunyamasia na kwi hiyo kuyana na Wambua ni kana nimethi wa mavingi wa maofisi na ve andu mevigitevo matongwe maofisa ma polisi kuvindwa ila sito pass ya miomo tijano isila uli kama muone uti na
Wile lamba yes ulilamba na lawe saithia ne mwango na kana wabinguka wetekana bya mome bikita boko bindwa nikenda we saithia andu ta wambua mena abika ningusanizio siende muno na nina tunita noni no tafakimani ngomi then wa Law Society of Kenya offices nende lena twemina nienda be Mauvoo meva nonde ni matia nondo ni mundu wa sport kana madhao ni wabata na moyo na kuya andu mebata muno na madhao na iti tsomete wibata muno na madhao mausoma lakini ti madhao onde baita onda dauka ni yeva on a pool twizia page 48 ni kana with Messi gone who will be crowned as La Liga kings na inde alamotense ni kana Leo Messi Messi anekalite kilavu cha Barcelona miaka 17 kuma mwakani wa ngili ile na inya miaka 17 nikana nikaanzia wa nikasoma na ikathi university campus miaka 17 niyo Leo Messi uneka tenteni wa kilavu cha Barcelona angi mamita Barcelona kana Barcelona no ni lingana nondo wethi yetamuka wa na yu meokolanya no ulo kwithiwa aisinda La Liga ni ligi ya kuya Spain na Barcelona ni methitwe masabali maingi pyu maisinda ligi no ni manenga nita ilavu ila nene sitha kuya Spain ila isioneka sinda ili na sinda namu na Barcelona na ila by the way onasio ino sai kombe Real Madrid pena klabu cha Atletico Madrid na vena klabu cha Sevilla isu ni ilavu ile kuoneka yu isu taito nyakosa kikombe kana titonya kwitha sieta wala muno then wa ligi no ya La Liga tina wa Messi kuma nene singi mwekula Messi aindie kuya PSG Paris Saint-Germain kana Paris Saint-Germain kuya nondo tamoka ni PSG Paris kana Paris lakini kero tamoka Paris ni Paris ti Paris no sawa leo Messi ku laitha kana kina Neymar na langi onde na kina Mbappe ko mwana osenda ndiye kuna nangi ndo sign contract ya miaka ile na tukira tuiona kana nuko shine ndo na shine ya Barcelona mashambiki ma PSG ni mamuthokise muno Messi ndene wa klabu cho cha PSG na indi musiesia wa Mutongo TV wauni votu wika muthia wa ukunikili witu wa mathangu ni wina kwale na mwende wa mutinda na kwani terasa skethuku anzo mono tosongete na kilungu lena yuma ala nyenongo tiwa bande ni wa studio otondo ni watavisie ngava itatu sia kilungu siena athela nitwamina ile vatiality ya ukava umwe na ulani wa unenania wa imwe kwa imwe vala twithiwa na aini kivathukanio nitukwithwa nake wakili Joel Chathambaloka ena meama kwete kivela cha governor lilikana onyuvani munene wa ngili ile na miongoni na ile no thengeiye vatiality miai 11 na mithenya kauta nondo onyuvani wa ilo twaivwa matiko kenda mwi wa nyanya mwaka nusu twendete kethiwa vaitha no vendo kunikwana na katiba kama mwaka wa ngili ile na 10 vala kasi yaka na onyuvani wa ilo twaivwa Jumanne kana wakeli kana Jumanne ya keli ya mwi wa nyanya na kethi wa matuko kenda mwakani usu twendete ne mwini wa nyanya ku Joel Chathambaloka ena mema kwitikebela cha governor va county ya Masaku ni tuone na nisema maundu ka utamio kone utongo na uteti kuundu ka thivasa ninzi okethete twende na kunena ni kwisela ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano isi namba ya otumani mukuvi na vainde vi na inde mitandaoni unenanya uyu ukwate imwe kwa imwe kwisela YouTube Mutongo TV official na inde Facebook ni Mutongo TV Twitter twate @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku Instagram ni Mutongo_TV tukadivasa inu ni Mutongo TV musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ
ne movea ekai mudete na neseovo wa matena makwata asiana nini katika toa miaka 3 na miaka 5 ila tumeta malnutrition kana kwetha mwi utana liwanite na ndini wachana situ ila iko hospitali miongo 3 ilo wayana sida na tena wa maliu na wethi asiana isi na mathina wa maliu no sio muno sida wana mugu ala mabinie muno na no sio muno itiawa nithaiwo na twanena malnutrition wethi atwenena maundu eri muno jambe ni kwetha utena liu onomwe ila tumeta marasmus akana kana marasmus ketha keka motu waija ngambu ketha baingwa nama waija ituo ketha baingwa nama waija kekonda ida nikepotho no kana nikisagete yuze pasia ketha kate kwata liu kuyanete koketha takaitumia mauta mamwe na maso mamwe then wa kutuma mwe kothokuma na mutembo longe kweta kwa shako nao weta we nigweta kana kate kwata wala tuweta protein kwa kuyania na nondo akataka na protein wa kuyania etumanda kama yako ida wana dena okela yetu anda kwekela nde kigunde no amekiwa na kigu kiuma dena amekiwa kiri kana mane na mwana timba but now and there